one of the challenge tokonyora Kenya ni elina kire serikali ekire gocha ni manifesto. Yes. Yamanya kominyoka ko implement manifesto yabo regardless of whether abantu batwalira omunso gocha hasegente kibatagente gokora. Ekero kubike manifesto ni ogweta Kenya kwanya gotia abantu ni bwate manifesto ere lakini Kenya yaitu na politics yere bantu mbali kurengere ligoriye manifesto yoka amangana ndaswa bagwetia aiwa kagari bagweti ne manifesto. For example, CPC was hurriedly brought in. Litanganya kaba protein gateruwe tugo chaka ni birasi bitatu se bibere in between bande bagacha bakareview bagateba yaya tigato chakere boni yani umanye tena abana bachagete CPC niho bari grade 9 lakini wenyore na aki konya batakire abana bari bande babe ku CPC utango boniga niho bari grade 10 ose 11 bande bagaika bakabarusa kabere hurriedly bakabeka chikosi kiri kigo kigokorwa ya squeeze onsarigo mwana go gote twakorire keneke nande mbatebete eye neye ya rusirwe